Twongeye kubasuhuza abakurikirana Milestone Stories TV, aho muherereye hose mu mpande zose z'isi, tuzi ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Amakuru yacu katuyahere muri Congo. Amakuru dufite aravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyishe umusirikare wacyo wo ku rwego rwa koroneri ashinjwa gukorana n'umutwe wa M23 bahanganye mu ntambara. Koroneri Mushagararusha Birosomani alias Tera Nov yarasiwe na bagenzi be mu gace ka Kibati ho mu teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu musirikare ukomoka i Bukavu ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yishwe ashinjwa kugirana imikoranire n'umutwe wa M23. Uyu mutwe kuva ku wa 4 w'icyumweru gishize uhanganye mu mirwano ikomeye n'ingabo za Congo Kinshasa. Umuvugizi wa M23 Meja Wire Ngoma yatsembeye Bwiza n'ibindi binyamakuru ndetse na za Okapi ko uriya ofisiye wa FARDC wishwe atakoranaga nabo. Kuri ubu imirwano ikaze iracyajya mbere muri grupoma ya Kibumba ku birometero 3 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na DRC. Amakuru atugeraho avuga ko kuri ubu ingabo za Congo Kinshasa zikomeje kurwana no kwirukana inyeshyamba muri kariya gace, ariko nanone zinacungira hafi mu rwego rwo kwirinda ko imirwano yatemba isatira umujyi wa Goma uherereye ku birometero 25 uvuye mu gace imirwano iri kuberamo. Amakuru dufite none ahangaha nuko imirwano yaba aho kugira ngo ibiri mu birometero 25 yaba yasatire hafi mu birometero 19 cyangwa se 20 ugana mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi tuyakomereze ku basirikare 8 ba FARDC barimo umukoroneri barashinjwa kwica umushinwa. Kuri uyu wa 3 tariki ya 25 Gicurasi 2022 umukoroneri mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abandi basirikare barindwi batawe muri yombi na bagenzi babo bashyikirijwe guverineri wa Ituri. Barashinjwa kuba barishe umushinwa n'umurinzi we w'umunyekongo ku ya 18 Werurwe Irabo hafi y'akarere ka Ndelembi gaherereye mu nkengero z'iburengerazuba bw'umujyi wa Bunia muri teritwari ya Irumu. Nyuma yo gukora icyaha nk'uko tubikesha 737 CD, abo basirikare batwaye zahabu y'uyu munyamahanga yari ifite ndetse n'amafaranga nk'uko byatangajwe na Liyetona Jire Ngogo, umuvugizi wa FARDC muri iki gice. Amakuru aturuka aha avuga ko undi mukoroneri na Liyetona bavuzwe muri iyi dosiye bacitse
bakaba baburiwe irengero. Usibye abasirikare bagize uruhare mu iyicwa ry'uyu muturage w'Umushinwa, abandi 20 bitwaje amabandi yitwaje intwaro, harimo abasirikare 2 bakorera muri uyu mujyi wa Bunia no mu nkengero zawo, inyeshyamba 6 za ADF n'inyeshyamba 2 za Codeco, abasirikare 2 ba FARDC n'abantu 2 bavuye mu byabo bakekwa ko kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'umusirikare mu nkengero z'umujyi wa Bunia mu minsi yashize, nabo bashyikirijwe ubuyobozi bw'intara. Ubwo yashimiraga abo basirikare na polisi ku kazi keza bakoze, guverineri wa gisirikare wa Ituri Lieutenant General Roboya Nakashama Jones yongeye gushimangira icyemezo cye cyo gukomeza gukurikirana imitwe yitwaje intwaro n'impehe zo mu gisirikare cya leta. Ati abo ntabwo tuzakomeza kubihanganira, abo tuzamenyaho iyo mico yose tuzabakuramo bashyikirirwa inkiko. Ni nacyo gituma FARDC itagira igisirikare gikomeye kubw'ingeso n'imico mibi abenshi bazamo ari byo bagamije kugira ngo babone